Ibwega murithire wa Meru TV ntu ya muthia ya mweri wa ithatu kurakunde thiete na mbere kuraitha uri kana Jumapili ya muthia ya mweri wa ithatu kurakunde thiete na mbere kuraitha uri nkirigira ati manu thiete na mbere kwigua wikenagira no kiwiragirwa raithire bwa Meru TV kagita kumenyithia bura kurikire metha yetu ya ndeto kawathire bambitu yani Faminas Wokimathi chetu tugachiamberia kagitani aka atwamberia na chia waziri Kipchumba Murkomen arethiritwe kinambere kwiwa kiriunga kaunti ya Meru ke watu wageni ni governor wa kaunti no na ara ndiungani ino yake thiritwe kinambere kwa keragire mantu kathumba na muno hakithinambere kwiwa kinyiri kugate thirikari ikethirwe yaka state lodge aga kaunti ya Meru. Mwaniki wetu wa Ndeto MC Mwitonga na ukari igongwana niri na natubangirite kwinya ntukwe narua wasiri Murkomen kana wasiri wokaria na kumbita kwithirwa ariungite ndene ya kanisa imwe ndene ya Mutindo wa Jwakangangi aria ombire kwithirwa kigwatwa mbaru ni governor wa Meru akiaria na ukaina ja maingi ja kuga ona ja state road na jange maingi chairman yonwe kuwa mina indawa cia kulevya Tega kwenda maromba. Como rombere? Lemeni. Hawa waumini wanasema unahitaji uje hapa uombewe uokoke. Ndio tusaidie ndugu. Tunakuomba tusaidie. Kubali tu. Miraa ni kama chai, miraa ni kama kahawa, miraa ni kama kinywaji. Hapa kwetu ni painkiller. Ugonjwa wa saratani, wengine wanachemsha majani ya miraa, wanakunywa wale ambao hawana uwezo wa kwenda hospitali. Lakini pia nakumbusha watu wetu hapa Meru kuendelea kujiandikisha kwa program ya insurance ama ya afya yenye tumeletewa na serikali yetu inaitwa SHA, especially kwa sababu ya shida ya ugonjwa wa saratani, ndio tuweze kukabiliana ama kuwapa watu wetu afya njema. Kali kama upanga inaingia mpaka inapasua mfupa, inaenda mpaka bone marrow. Hiyo ndio inafaa kusema. If we are going to become a country, that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We would be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii kuna mahali pa kushikwa na kufungwa. Alikuwa anasema ati nilisikia akisema county commissioner kupata mtu shika wenda ndani Murkomen atatoa. Wasiri ni aliritie mantu ja state lodge iria ikurikana yakwe kenda riria rais yaja akona na tuba Meru. Tunataka state lodge yetu ya Meru hapa. Tayari mmetoa shamba. Sasa tutafanya hiyo budgeting process tuhakikishe kwamba hiyo imejengwa na tutaharakisha ndio rais akuwe anakuja hapa, watu wa Meru wanaenda kuambia mambo yao, alafu anasuluhisha akiwa na nini. Kwa hivyo tunawapenda, Mungu awabariki, Mungu awapatie neema. Na jau ni jonda ikia kuthirwa kiona na kigua mbita MC Mwitonga gikuripotera ndende Mutindo Jwakangangi North Menti Meru TV.
Iboiga na bo atongore Meru bethiritwe bakiromba Ameru gutira ati bakwinambere kwa bakiamukira mutongoro mugongo President William Samoei Ruto ndiungani yake county ni ya Meru inaaranthe twino bethiritwe bakira kagita karaba kuriungirite mujimbo wa Tigania East Mheshimiwa Mpuru Wabori wake na bethiritwe bakinambere kwegwa abagikatha Mheshimiwa Mpuru nuntu kinyaba kwinambere kwegwa kirutaniria kiri mantu makonie na utongore. Mwandiki wetu wa Ndeto Adams Mutulu Adhirinja nawe na ripoti ino. Nikirinde kia thomia biashara siasa na atongore bangi mwanya kumantere mwanya cha Meru barabara kinyiti mucho kuma bunge washiwa mbunge katika East Mpuru Wabori uiranirwa na kwarania mantu mwanya muno yegio tongore na utinambere ba kaunti Meru. Bamwe barane ba ikundi kimwe kiragie kena Northgate batariritie tumi bakari antu aromwe bombere kwitha kambire ikundi ke bakwa moroto yo ikumba kwithira betetheka na kai ikundi ya Northgate ni welfare group na welfare ni professionals watu wa professional kile mmoja bila kile biashara wandi professional mtu wote kumangwira tifiate afaulu anti-mistake professionalism na kumaanisha wewe kwani kwake. Number 2 ikundi kia arume na vile hakuna tukiweke kia arume katuone arume wakufira arume wa stress ya cheki kwa WhatsApp mtu pone akapana ba witi kwa matikoni na arume bana Nkurukia tongore baibona neitie kwa nroko kumania no tongore wa gavana umwero wa kaunti ya Meru mutumantu ethinkia bakiwa nende kaunti ya Meru ina thiri. Mandeo soka Nairobi after 1 week mutume kwa gavana anto baba iti ba excited professionals ba Meru ba Nairobi itu hapo ile committee kidogo kendra tusokia Meru ara kware igitara kiraitu era kware na Meru Professional Association o muntu ena gantu gake o muntu ena profession mwanya urethera engineer kuigwa ma engineer yaria urethera ni arimu urethera madaktari urethera ni antu baba litako NGO ya woni tukairinganira tukawatana mwaka twatethia kaunti yetu no tutwina uwezo buu katutari twebona muntu woturinganira na ikumenya bwana mutumba areo aturinganira no tugwe mutongeria iweka antu amwe tete mantu amaingi chiro cha chokata tadhani utego tumea kureka wambea cha kare kile national cabinet nendo bata bia baya mtu agenda kwa na madinati so iteko ndo sokera history ule ndio akolokere but kuna opportunity ya mno na wewe kufanyia unaosha kutoka bedroom ukitoka nje ukaweza time ufanyie kutoka bedroom tukienda hii tunafanyia kila kitu kawira mwangata akawena araingiro no ntuti imwekuru kawira timwekuru na kito murume impitie kithaka ndabaira mtu wako wabirika akia kunikera katika kiangabana aikia Meru boya kaiwa kunikera the same aikia Meru boya mwekuru na to mwekuru ari many representative akinekero etike aikia Meru boya nyase ndike ikukona aikia Meru boya inyama mwe to no mwekuru Mheshimiwa Mpuru aikia Meru boya lakini kawira atomara na mbio kawira atomara na Meru ya kabubutiani atongore ba atongore teno sirwa roje Eric Mugamo bunge wa shombo katika East Mpuru Wabori amona chief of staff wa Mweru Dr. Julius Bijewe bawete beterete bonane tionga ya rais ya Eric ilikumba kuithira kambiro kimetwitite tukurega the president of the Republic of Kenya aliunga Meru nguti kitukwe aliunga Meru kenda ali gembe kenda ali Tigania ageta kinya immense the same day twinde tukaribisha president of the Republic of Kenya nonto matunda yala tumakona ndani ya Meru chote kama kile national government na ukalika na governor akialia na ule atakwenda working relationship with the national and county government so twinde ndaikila to itukuira president karibu sana na pia tukaronda tuketira nao tulikani ate tukuira rais ya Kenya tumukaribisha kwetu utukule keda tutedina project na mambo yangi moving forward. Inawezekana
Wewe wasema kwamba yule mtu asiku ya Meru. Kawia mawazo na kueleza kwamba sisi tutamwona si wa Meru, tutamwona William Ruto kwa sababu tuko na asanti ya kuwa na minister, tuko na asanti ya kuwa na gavana mpya, tuko na asanti ya Mikindoni market ambayo iko na 320 million, tuko na asanti ya barabara kuleta vitengezwa iko na 3.1 million, tuko na asanti ya tuko na asanti ya district mpya ambayo tuko hapa Mikindoni, tuko na asanti ya KMTC, tuko na asanti ya TTI Mikindoni ambayo anaenda kujenga manyumba pale. Tuko na asanti kwa sababu affordable houses ambazo zinaletwa William Ruto. Kwa hiyo tunasema kwamba William Ruto usistuke usisiwe na mtu. Usiuziwe uoga. Meru community inakupenda kwa sababu wewe ni kiongozi. Kwani mrongo? Kwa mrongo. Na sisi tunakukaribisha na roho moja. Na siku ya Jumatano tunakungoja. Tuko na minister wetu. Ndio bora munene na ite. Ngoete kinyamo heshima mpro na bwete tebo. Market iratu waka maua ile wakwa Mikindori ile wakwa Rakete na project yasi yote sio based on lete Meru to inakanya ko mwira munene itokuwa mitea endeleo tokuwa bora tebo umoja wetu kwenda na kwetu ikunya yao boy tayari kupokea munene boy tayari kupokea munene mtu Ngomemporo mantana agomenya lakini bobati komenya we need to show dai tutena ando Meru iturenda nile uyu baba uyu ni yako na bila tukwende maendeleo ya Afrika. Nikiripoti ya Meru TV kumatia Mbitanda Msimuturia Wadhirinja. Ibaga ntubari botinu gavana Mutuma Ntwethinkiano nethiritwe kinambere kwiwa kinenkera aisiramu thigunkunara nkurukethiritwe kinambere kwiwa kibendagira kagita kega muno kagita niaka na ara nkurukethiritwe kinambere kwiwa gituma ntumiri cha wendo kiri aislam baba amukira kaire mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga nawe na ripoti ino nigikeno gitirigite kuoneka aja akue aria gavana wa Meru ombite kwithirwo akithiruanira thigunku kiri wa Islamu baria bagwiritwe muno na gucokia nkatho cia mwanya nkurukino ombite barikana abagurira mburi inyingi acoka ba mutu aba mauta na into bingi bibingi. Kwa ndugu zetu Waislamu, mnapofungua maombi ama kufunga kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani siku ya leo, kama Mutuma Ntwethingia ambaye ni kiongozi wenu, tunafungua pamoja kwa kusherehekea, kwa kumshukuru Mungu kwa kuwapitisha katika mwezi wa maombi mkiwa salama, na Mungu akasikia maombi yenu hapa Meru, na pia mkiombea nchi yetu ya Kenya, na tunajua hayo maombi yanaenda kuzaa baraka nyingi. Walimu wa dini, Mheshimiwa Ntururu, viongozi wote wa misikiti mbalimbali hapa kaunti yetu ya Meru, viongozi wa kisiasa wenye wako hapa ama the New Dawn team, First Lady na wote ambao wamehudhuria sherehe za siku ya leo za Eid al-Fitr, ningependa kuwasalimia mara nyingine. Habari zenu? Nitamuomba First Lady simama tu wave namna hii, naona wamama wenzako wako pande ile. Ndio. Asante. Huyo ndiye amewaalika hapa, ndio tule chakula ya kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja. Karibuni sana. Ni furaha yangu kuu kuwa na jamii ya Waislamu ambaye ametujalia. Kwa jina naitwa Ibrahim Kanake, Alhaji Ibrahim Kanake, natoka msikiti wa Karama huko upande wa Nyambene. Vile mimi ni mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu Meru North. Nimeshukuru sana kwa gavana wetu pamoja na First Lady wake
Kwa hiyo fikira ambayo ametoa ni fikira nzuri sana, na tunaomba Mwenyezi Mungu amjalie sote tuwe ni kitu kimoja na mwendo wetu uwe ni huo, tusikamane kama vile unaona sia tunasikamana. Tuna hakika tunapokuwa tumesikamana hivyo, gavana wetu, hakuna chochote kinaweza kuingia katikati yetu, katikati yako, tukose sisi wenyewe kuwa tunaangalia. Tuseme sana jambo moja ama lile lingine, ndio Mwenyezi Mungu sifa na shukrani zimwendee sababu yeye ndiye anaweza kutujalia. Pili ni mshukuru gavana wetu Reverend kwa kuendelea ni vyema tuweze kutualika hapa kwa leo. Na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera kuma Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Bali kundi kimwe kumanara ntereche gembe kwiye Kenyatta Northgate kithiretwe kiriunganara kwa mujumbe wa Tigania East Mwashimo Mporo wa Buri na araba yathiretwe bakinambere kwigwa bakikatha kinyabo rutingu bwa mujumbe uyu orathiretwe bakinambere kwa kirutanagira abantu anene kirimantu makona thi nambere mwandiki wetu wa Ndeto Murethi Waba nawe na ripoti ino. Nichogyo erogiana nichogyo eragabayoyo nichogyo eragekoro nichogyo eragandigiri nichogyo eragamapropensa nichogyo eravarimwa negia matavarimwa eravarimwa uracharana uravagia yakadoko karacheke eroyo urokwachie uravagia androvagia Gikundi kimwe kia antu arume aki kuma rutenere rwa maua nikiumirite na gwikinya kwa mukuru w'ikende ya Mpori Aburi mubunge wa Tigania East na kugwiranirwa amwe. Gikundi giki kuma rutenere rwa Gembe kira kijike ya Northern Gate Group na kira kiki antu arume aki nikirikitie kuga ntuku ya naru abaumirite na gwikinya kwa Mpori Aburi nikenda bakomba kugwatanira na kugwirirwa umbani bwao pura bethirito bakiruja ire gitari nene kiri ugaruruku bwa Meru County. Bonenie wendo bwao bwingi arabejite bakamatite mira jayo kuonania wendo bwao kiri muntu urabendete mbaugite ati mira ije yumite ke mutine jura jukarite ndiguru neje nkurukia miaka magana jato jwa mira na niyo bonete ndikapa kwirirwa uju kuri gukungwira kwa ushindi bwa ngavana Omweru uria wijikene ya mutumanto ethinkia tumiureti la bila ikoro bainaira akoro kabisa Udemba inentu imire de more than less than 300 years. Kwa tumiureti na very specification not kwa shima na hivi bila mtu mumero akiomba kwa the best to Linda. So thank you so much. nawe Mporo akibambiria na njira ya kugwirwa gukwingi ndene ya korone yawe na arikitie kuga we atono ntujabubu na kiatho kiki nikionanie kwa rwendo rwa Ameru na kugwirwa kwa Ameru kiri thirikari injeru bani na bongwerie muno ninyangari jonga akiungu maungare kana rimwe ndimjeva leo ndimjeva ke Mungu antiomba kwa leo ale tebolo na ndona ya bureko ndona bore ngeni kuri mero yonde bwana untona na kankwani madone batarime na kenda kuendele imani babwe antoma mero otemchezo leo na otemto ngindene mero mutongoria kumadosi mangantonyere aliongero ya Mporo ne magatema
Apa jodohnya kan tapi dia nonton bakunya. Baga nonton baku dia apa ya? Dua orang apa beda pura. Ini jodoh untuk kali mereka loe ke. Tidak tahu itu tapi dia tak dari mana. Kwa hivyo karibuni sana. Iwe ni ule swara kwa nerete. Aneo kama shimo mporo na kanduju. Garama peja rengi na garama peja. Karibuni tena na mwadani ya kuda lime. Yejoini. We, ango na kuwa. Bora antube gembe. Badhivya. Kinya ute kungwa dhibabu. Nango chokia mkavo. Kila antube gembe. Nango chokia mkavo. Kila tumamero community. Nantu bakona ibabati ko yakona iba general. Nantu kwa narwa ko ibaga munu madani adalime. Antu bamero community kuma dosi manganto nyere. Buye mbecie yo. Era yo la miunda. Mbecie yo. Era vegea. Wasa bakauto nombio. Wasa bamutumo nombio. Wasa brigada nombio. Kinya kwa uwi nombio. Wasa bakedomo nombio. Wasa banayembe nombio. Wasa bamutiani nombio. Wasa bamuyondi nombio. Wasa bakendege nombio. Murithi wa banki reportera Meru TV. Ibwega kiremera kia Miraki thiritwe kirumiiritu mathina Kathumba na arendi gavana wa kaunti ya Meru Mutuma Mtwethinkia thiritwe kinambe kwa kiaragia ndeto na kuonekana kithetera kimera iki kiendekithia arimi bake bathi nambere kwa bakiona baita nkuruki kumania na urimi bubu. Mairori, Mailemenyi na kuomba kuna bill iko Senate ya kutoa baraka yetu ambayo inaitwa miraa. Huyu reverend anaitwa Kaberia, kanisa la AIC Maua tumejenga kupitia biashara ya miraa. Na tangu hiyo miraa bei yake yende chini, kanisa sijui kama kuna watu wamebaki hapo. Kuna? Sini ngumu? Sini ngumu? Ukisikia tukisema tunatoa miraa kama sandaka kanisani, si mchezo. Tunatoa. Mimi am a minister wa Methodist. Na this region, backbone ya economy ni miraa. Tukubali, tukatae, na miraa si mojawapo ya ndawa za kulevya. Miraa ni baraka kwa Wameru. So waziri, kwa sababu kupitia tena rais wetu waziri Kagwe amejaribu akafanya gazettement ya prices ya bei za miraa, lakini kuna makateli ama wale wakora ambao wanafungia mmea wetu upate bei yake, ama baraka ya Wameru ishuke hapa Meru. Tunaomba waziri, kwa sababu tunajua utamfikia His Excellency, enda tena unlock hiyo, na pia utusaidie kututafutia bei Somalia, Djibouti. Wewe ndiye mwenye pia anga, fungua anga na miraa yetu ipate masoko za nje, na tutashukuru. Tunakuomba tusaidie, kubali tu, toa miraa. Kwa miraa ni kama chai, miraa ni kama kahawa, miraa ni kama kinywaji. Hapa kwetu ni painkiller. Ugonjwa wa saratani, wengine wanachemusha majani ya miraa wanakunywa, wale ambao hawana uwezo wa kwenda mahospitali. Lakini si ndio? Lakini pia nakumbusha watu wetu hapa Meru tuendelee kujiandikisha kwa program ya insurance ama ya afya yenye tumeletewa na serikali yetu, inaitwa SHA, especially kwa sababu ya shinda ya ugonjwa wa saratani, ndio tuweze kukabiliana ama kuwapa watu wetu. Bwenga mwa mutheteri umwe wa Kioto na thiretwa kinambere kwa kimeneria mujumbe wa imenti ya Bweguru nuntu wa kuinambere kwegwa atako makabora ntu bethiretwa kinambere kwa bakinywa ndoye cheruko ndeni ya guntu kuna rende thiretwa kinambere kwa Kiromba na gitambitwa gutigira ntu wa kuinambere kwa bakinywa ndoye intheru muno ndoyira chesiwe nje thiretwa kinambere kwa kiunukaga na kuthongira
miuroni. Mbeta Robert Kinyua gitanguge na Justice and Environment Foundation na ari wakandi haja gakoromone na ndiongete ntureje no ntwa siwe njire rere na siwe njire inya ikuma makutano no makutano gote siwa line roje rure overflow roma moterine roma biorone rukena mana mutaro jure rukagwata kamuuro kaukena mi rweja rukagwata siwe njie unene ya koromone rwatonya muuro jo munene jo kadita roje rukenama antu bakambiria kunywa roje contaminated antu ba county government inda aboririe na bambera mantu jau baraba batere kusikana jo ni national government ire tongeretwe imweshimio Rahim Daud ndikuria ati Rahim oka antu maimu ankari kumarire otonyere gitine ke MP wa kunyomba ari okaraga niyo maija kura antu ng'ombe ikareria ikanywa roje ruri contaminated igachoka antu bau bakanyweria riu antu bau bagaiko sibitari beta bakadimiro bakero bena cancer bagachoka bagakua antu bau tukathika na twethike iguru riaku ogwe MP Mr. Rahim ni ata member of parliament ombo ukara na mai yakiuraga antu kwa wenja na rukire uriro kapurando ekugeta parliament tikaba utiganite na ngugi ingi cionthe inya cia barabara uga contain nyamwira siwere gatiga kura antu ndiendo kwira uju na nti ugukira ntukwira president yakeja no ntunejite tua miru aja oni ni kamuri ungia gesiwe utegwe ndeta muonie na mbere president Ruto utengugi omwitira ka omwaibisha no ntumia ke uyo nthe othuriwe MP waja miru wogire amiru bare mai no ntugwe utemo miru wogwe wogire amiru bare mai ende kan kwenda kwira patu tutikuthura kairi na tutienda kwa kura kairi no tutukuona wogwe ukurema ku contain siwe ere are marori jariuma guntukunde jeja konoria siwe njiagu na jonoria siwe njiagu wogwe utewaraia na gutire nyori yongera siwe njiagu kinya president yakeja utire wanangana kurunga matentine umuromba machini cia kweberia siwe ere are ito igitwe kwiro enda kuthamu yebera au ita guntu kungi ni ata gwakarire na ntu ibaere competent. What happened? Imbie tumite ugo withirwa wena negligence we dictator gutuma antu bakuja isiwa na ugo leo roje rurungwa iroje romba gutethia mutindo ajundi ujungana na antu bena thine roje no ntu rationing na roje ruru komba kuthererwa bwega rwakorogerwa rationing yebu kuthithia roje utio yumba kwithirwa ereo emewas antu banywa roje bwega na rwachoka ruka expanded the Ranja Meru County ukethero iruko nyua bwega anko uri Rahim nonto antu iba kure thina niki nonto kurekeria siwa yuma aria itonya roje ne ro nene wogwari antu bakua no akwa kura kairi niki nonto kwenda antu bakua igo nko uri Rahim ntukwira president yakeja kunchokere kairi twimwira ugo tengugi muitaira kinyemwe kintu kiria wendete igutumithia antu raini oba mutu na nguo ukaantu mutu mwangatha ingana bekuja ugo Rahim igwo nkuria ukaantu mutu ri antu bekuja isiwa ugo batere kwana kwenu na tutio kwenda kairi na tutio kwenda Meru kairi no tutukuthima utwitira siwere mutindo aria ukurema ukwantu mai bakungana na batu tutikuthura kairi no ntugwe ukwonania ini competence yaku kintu kiria wina kio ikome na Meru ibwegano ntubwa ribotinu na njira enkinyanire kuna ibwega Dr. Kasuba na arantere chia kabwabwambi na kurobe na bwago nkabukethi sana ukiwa ibudite namba kwa bukritha ndeto chia Meru TV ogoro ibwega sana Dr. Kasuba ebetu kinamba kwa kirutanguge na arantere chia Tharaka mirandi yothi namba na ibwega sana daktari nontu bwangu gembega era wethere tokinambere kwegwa ukiruta na wo gutigira antu baukara suba
Tukithina mbere na ndero chetu no alira na ku mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na thiritwa akina mbere kwigua kimenagiri bara bakoina mbere kwa baetambagia ciaza cia rumena nterino cia Tharaka na are thiritwa kiuga ciaza cia rumena ikaina mbere kuikira tandoa na kwathukana akiuria atongore gutigira ati bakoina mbere kwa bakiwatithanagia akari kengo mugongo withirwa ukithina mbere bwega. Mwandiki wetu wa Ndeto Murimi wa Mbogo nawe na ribotino na njira enkinyaniru walira Aisilamu goko Kenya bakuthirikiria ntugo 30 cia kurega kuria muthenya wa ru mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara muthenya wa munde na riongerete Aisilamu bachuka muskini wago arabairerete irio mwanya bya kuria na ndaya kubukethia no tokane munde ndio bukuthirikiria idi yenu iraburare nyo ya tugigana 30 days okay na ndabwira nkuye na tuirio kuna unga, kuna mchele, kuna ndengu, iko hapo yote. Ninyi baba nene benu bakame abubukaga. Aga Murugara agitumiria ngwataniro na kuga kwina gitumi kia barabara na bya kuria kunenkera barabara tari na bio na twenda neni kana tibu ora wena kanyamu na rumia ora tenako tibu kothiaga eno tokore anto bakundumanga bakiwa Gitonga Murugara no kurumia anto irio ikairio bie bithoku baba ndabiona nkaboromia na abibo na bukandomia kana tibu Murugara akionekana kumeneria nene baraba kwenda kugaukania kaunti ya Tharaka Nithi na Kimakabira na kuga kariba kaunti no babateri gukara na urumwe na tupendane turi atuba Tharaka Nithi county menya muntu tugania boko bakiba kwenda utugania Gitonga no kurumia antu ba muwe Gitonga no kurumia antu ba Moigaos Gitonga no kweyana igutugania gutie thine riogo kyakeo kiriogo muntu ena kanyamu na rumia babange kana tibu ara Murugara ugite njire imwe ya kuonania ngwataniro wona thuro ta ngavana mwankani wa 2027 agatigira kira aina ya ndini iri thirikari-ini yake ndio nkwenda gite kia ngavana Tharaka Nithi county ntabwe riuka iri na ibwe guyana ara Tharaka bakigweta mara bakigweta na agachuka mukaya kundura ngavana wenu thirikari yetu kaigwere imwe Muislamu akaigware yagundeni Mukristo akaigware yagundeni ona religion inu ingechionde ndini inu ingechionde kegwa chiendeni wagu na gutire ukabilo kaigwa boreo muthiani akiendera Aisilamu bonthe Idi Mubarak embegara kinya ugite akagurira imamu wa muski ya chuka kamashini gagutimegwa bwega nonto ali na thina ya matu inkowishi akenya bonthe Wakenya wote mahali wako especially Waislamu kesho na watakia Idi Mubarak. Idi Mubarak itakuwa kesho. Ana shida ya masikio na kuna kakitu anahitaji. Wacha nijue ni ya pesa ngapi ili tupange mpango vizuri, nimsaidie awe anasaidiwa kusikiza. Awe anasikia. Hiyo si kitu itanilemea, ni kitu nitaweza kufanya ili tumsaidie imamu wetu akae kama sisi. Kiripotera Meru TV kumachuka Mbita Murimi wa Mbogo. Iboya Murimi wa Mbogo nuntu bwa ribotinu na njira enkinyanire kutukirekana ribotinu ya Murimi wa Mbogo turaithe konge na kunara ntwechekirwe na ari na arambe umbithi bethere tubakinambere kwa bakrutha mucemani wa kwaraniria monokire mantu mara methere tumakinambere kwa makeba inyagiria mononkuruki bakinambere kwa bakiromba governor wa county ya Meru mutuma mtu ethinki utigira tena kubatwera na kubachwera twanya twangugi kire thirikari yake. Mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni naye uturikithiria riboti ino. Kundi kia mbeu mbithi na rieto Voice of the People kuma wandine akirua na gicigo mbunge kia Buri ibabwithetie mucemanio na nikenda kwariria mirandi ya witi na mbere irabakua ni kwami wandine yamo na gicigo mbunge kionthe kia Buri arabakua kinya nyuma ya kuri baremeto kwanirwo imacokio yarabakwewa ibamo batongeria aiboye gambita wa Pastor Mwitikiri turi aja akirua na Voice of the People na tutrimene aja mustiri bara baingine antu babethi lakini tungene antu mwanya na professional mwanya tujite no ntu bwa concern ya mantu jara tukuona kirua na Rwand jan development kiri antu betu mbere mono mbito Margaret Muthoni uma wa kirua na Voice of the People kindu kira kwenda kwambire kuga ni ati
tujire ntuke narwa kwaria mantu yara yombete kwa kenderea yora tomba kuri my friend nteso kiraja mengi nda kwa mantu ma health sibitari cietu cia kirwa nari itena resources cia kung'ana kou tukwaria mantu muno tukiuga tumbe kuua tukitegerwa sendi ya health kema sibitari dispensary cietu ya kirwa dispensary nyingi racia within kirwa nari tukuria twikirwa resources cia kung'ana marito mbita wa condition zumo mutongeria youth ndene kirwa nari turaja tukwena arwa ikutega miladi ria installed ndene kirwa ward nkira atongeria betu tutikurwa babwe but nande atuthikira atukwenda kuthingatira nuntu kirwa nari ward itukuigwa tutigeri nyuma muno na twenderea kwenkwaya answers imwe batu tutikwithira tung'aniricho tawa Jaske Martin nibambitaga u undi aja ndi umwe wa member ba gikundi giki kia kirwa nari kira kijita naro nontu bwa kureta youth bonde amwe tutegerete tuona batu tu ayuthi ba especially kirwa nari tutigeri sana tuonete ayuthi ba igembe tigania bachiki organize bakae watwanya ndene thirikari ndene county ndene national government but I have seen ndene kirwa nari tutena representatives para bombo tutetera ara batu tumba gwita turi ayuthi tumba gwita yani tukenda uteithio twitakiwe nabo bakiariria mantu yakonia kaunti ya Meru bakurombero mbakiri ngavana mutumantu ethingio balikana no baukumia kiri thirikari eke nikenda kinya bobethira bena kayuka kwaria nako kiri thirikari ya county janai tukona ngavana no mweru ni atatumba ku mu approach tuka included kiri mantu jaja kuthithika especially antu babethi ni ari kubomba gutonyithwa kinya tu bakomba guturetera report iri kwenderea na kuturi kikiri mantu jaria ja kwenderea tukone nyatu tu part ya mantu jau itokugoro muno raturaerwe deputy governor Zauman na irombari na message muno nkwende mukinyira na tuthithire mentorship program ya mentorship women ikende nyatu women tugitonya ki politics tuketha tuna knowledge of what we are going into na inkoromba utongere bora president kwa governor wetu mutumantu edinkia congratulations na we were asking you sir na gitio gikinene tutegere batu ayuthi baba ruterero tutigeri sana itonete baba ingi bakija kirugo no kabathikira ithira na gikao na batu nyatu twite ututhikire tuna mahitaji tuna projects nyingi ciatigirirwe tutiji kuma gitara munya gitara kiraito na thai gitara kawira araumire uto tuthithaire cio angi nkugibweka ke thirikari njeru twina ngavana mweru nitukuria we as the kirwa nari voice of people tukuria kwa empowered ya naro tumba kwa tukimiti tukuria anene betu bombe to empowered kinda tumba kwa twina antu ara tumbite kwambira na tukomba kwenda tukombe usoka na nyuma kairi kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni mwende nuntu bwa riboti inu tukirekana riboti inu ende na bwa karibanara ntereche Southimenti bethire tubakinambere kwa bagikatha mujumbe wawe Dr. Shandak Mwiti nuntu wakwinambere kwa namba muwanja kirimantu makono dhinambere nyuma ya mujumbe wa Southimenti Dr. Shandak Mwiti kwe wakiewa ari umwe wa bunge bara baitete ngugi muno aja nthigurune ya Kenya aria noe namba mugwanja kiri witi bwa ngugi aja nthiguru ya Kenya na kinya nkuruki namba ijiri kiri gitaru kia Mount Kenya. Being number 7 in Kenya is a great achievement. I'm committed to serve the people of Southimenti constituency and the larger Meru County. Untu bubu nande ni butumite bamwe bakari kuma Southimenti bethira bakiumira na kuga ni uma mujumbe ujo nethirite agita ngugi na kinya ibakumeona maturene ankiwa itu gwetikaniria nio na mbere mwitu mucokeria nkatho no ntungugi cia itu guciona mwanga yuyu unge akeja number 1 kulingana ngugira twiteri. Dr. Shandak Mwiti bonete maendeleo jawe thai Center of Excellence no mau thai ni gwakwa nenderete gwakwa Center of Excellence aje Huduma Center igiaretwa igoki division ni gazeti tariki 11 ikaretwa aitete ngugi ndongi muno ndene Southimenti na uti mujumbe ngitwathura umuthongi ja uyu murungu otwere kuma iguru nikete mutugucokia ngatho ntuku ya narua no ntuba namba ere araere namba mugwanja antuba Southimenti yongwa ibakuona maendeleo ya Shandak watu ni tuonete ngugi ya Dr. Shandak Mwiti ira turutirite mianka iwiri
no twari tukuona thoko yetu kama shegene atwere 56 million. Nkuruki ni bamucokeretie nkatho bunene ni kiria bakuga mujumbe uju na umite kiri namba 15 na Nandi ethira gikinya kiri namba 7. Number 1 ansokerie mujumbe wetu Dr. Shadrack Mwiti nkatho no ntubwa kuma namba 15 last year akeja mwaka namba 7 then nthikuru Kenya yonthe na namba 2 kiri hapa Eastern rionekana no ntubwa ngugire aritite tubacho bankwene batura barigetie nende bambire kuona matunda na thai baterigereti kwithabe na mujumbe wao na mujumbe utaka kona cho ithatu utaka abogeta ataka nkwene na ataka goji na namba itu mione rio uma na twataka king ground South Imenti yonthe utikona utimtete kithigi kana utikona utiringithitie kiwiti bwangugi so namba itu mione uwirio ni are Nandi bakirikiria bakuria mujumbe uju akathikiria pinzani bawe bagisiasa. Tafadhali daktari naye wekanya arutira antu ba South Imenti ngugi ura ira tu promisete no tutite tukiona na mbere ni kurutwa bwega. Tafadhali antu bara bakureta siasa cia Dr. Shadrack Mwiti kuganga ikuti resort tafadhali tutigeni manto jau nambire kathara inyaki takamemene tutikumugireria rota lakini ria mtu akorota na bati umenyera muno na pinzani baba baromba bokura beke ameneke yundi bo kabe mokocho agari ndione koke tweke tombe kungana kiwo uru barone tethai kangana munene wetu na uru ikirota kiwo korota ugachiugura uthikiria mantu jaja kwarua naja ni wanasiasa kana baba tukwendera mantu amega. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboyega chibu wandagani netheretwa kinambere kwa kimenageria bonene ana baraba primary na kinya baraba secondary betheretwa kinambere kwa bagikagira nguo tachia aritobachuka university kengo bathinambere kwego baikaraga arito baba na betherwa baikuyageria antu kirimantu makoneni gutumando gochia wendo na aretheretwa kiuria na baba ko inambere kwa bakitigana na mutugo uyu nontu kainambere ko kibaretagira thina muno no thinambere ko kibathungageria kirimangwataniro matagirite mwandiki wetu wa Ntheto Murimi wa Mbogo no tubangirite ripoti ino warira alito barangire cukuru ende munini wa Chibontere Chiandagani Moses Gitare na ebumirite na kuga kuri tabia yambiritie kuonekana na ba primary na secondary barabatwire Ndagani kana karibu na Ndagani gwikira nguo tachia alito ba university kengo batikamenyekane wego batikore bagukinyithia miaka 18 kulomba tathaino kwina student misie Ndagan sublocation is threatened by the kuigwa twina ciana cia Chuka University na nwithagira ciari cia secondary ni cikagira ta students cia Chuka University. The same case nwithagira ciari ndaka cia secondary ni kwenda gwikira ta ndaka cia Chuka University. Ukethira makuthi kunywa namo ukethira student ino ikunywa ino cia secondary ikutwika ndebi igukundwa bangi na Ndagani market ukethira student cia high school kana secondary primary sorry anacio ikuthi cia sonwa in love making. Gitare akiuga barikira nguo ino bakambiria kurutha ndugu cia wendo amwe na kuthira bube aruthite aritoba university ya Chuka kogu kwina gitumi gia ciari kuraithiria nguo ira na bago bagwikira bakiuma michi noke ukarigwa mbona niki mwana wa class 8 na mimba na ekire nguo ekarata muruto wa university na gutua atarukania borake mwili inaonekana tu ni mzuri so nkalomba tha ino muciari uri na mwana mucie ni amikishua mwana wawe agutwika ni akumenywa bare ari anawone kiraka guo kau katheru kau ka miniskirt muri athiva no ntona umira within Ndagani Chuka highway kila mtu onde akamona ata mwana wa university tafadhali mwana ne kirengu wega ne kalewega na mienendo miega na ni abingirwe mwankacokerie mwalimu atabura mwalimu amunekere mwana kali mbuge kairona the change of behavior kuri ciana ciaku ona mwana bure arakarite bwambire gwikara enda kumenya zaidi akionekana kuruta mukana umunene kiri antu arume barabara Ndagani na kubauria gwitagia twana twatwari kibande mbere barutha ndugu ya wendo nontu kwina awa baingi muno bamudwanano Ndagani mwana atikinyete miaka 18 atibati kubirwa kirabu mwana wa mwari atikinyete miaka 18 atibati kurutha wendo na muntu murume
kana anokeigwa monde matikinyite miaka 18 ni maukagirwa sheria. So alume monde maria na students ya Chuka University ni nkiromba wona mwana okubwa mwili ambao murie umwele ni kwenda kuona kibande gyaku akurie kibande te mwelete indi namba nkwenda kuona nimenda kuona ambisi yaku ya kibande buria kariate wewe ati kuona ambisi yaku ya kibande mwele kwa eri araende augite wona muntu murume ari mwakwinga nyororo yake ya mubuto bwega kana guchokia machembe nyomba na kugwatikana na mulito wa chukuru akona bora machweri monere kithimani ndakao gwa for example ukaomba kuigwa wena ritho ria kuona mwana tonu wa grade 8 nga grade 9 kana in short muntu tikinyite miaka 18 utena kibande wona mweka rinde nawe ambao ule muno nundu tafadhali obisi yako ya kwithira uri muntu murume ukiona kara ka grade 8 kali sawa ntiaria na egwa no kegure murato gwa na my brother uni kuna watho kuna no vati kuthaikwa nundu ni wichi kwina child abuse na ititikiritwe ni watho. Kiripotera Meru TV kuma Ndagani Mbita murimi wa Mbogo. Iboyega murimi wa Mbogo nuntu bori botinu na njira enkinyanire kutokera kana na botinu ngende na kukagitaniaka ana bambere tukunga mashukuru nwarira cheri bethe tubakiro gutigera tiba kumenyera ana baona kubanenkera kirira kiagirite kagitaniaka muji omushari gutigera kwebaikia mwana kumenya abora kurutha na mantu bara otindani nabo na munonkoro gutigera ate kubanenkera kirira ge kubatara mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nawe na riboti ino itene ria twina rio ni itene ria rutha na iro twithara twina na betu ndene amici yetu na ituice manto yara ya na ciarira na bate cukuru onto bambere kwina ndawa cia kulebia ira nture yetu cingite muno ndenda mwathani aciari bayukia kanya ga kumenyerana. Bishop Gerard Kithore wa kanisa CMC Kinyambene Synod ende akiari na wete muno thaya na bakuinga skuru na kwa misi ende kanisa ne bati kwethire kiukia talia na kwethira bakibangani ora bakamenyerana ba na kuba kuria kendini bakimenya Murungu na wethira bena mutore yumwe ya batu twe kanisa tukua o kanisa yukia kanya kega ka kwithirwa baina mishamanio na antu babanake ndene a camp ndene a convention kugenda tumba kwaraniria na ana beto tuitwise kwitha kwina so many temptations ira ciuma ana beto betho abaina challenges itukomnya area eto ni mwera era mono iri uru muno kirira tuita tenancy pregnancy ya ana banini muno na itukomenya igiteneru tukandress mantu yo yondere atwacamania nabo oriu endekere bishop na wete no tukinyantore imwe muno nteri sembe no batina ntano ciana bare ende neboya kinyakanisa ekethire kika mioroto ya kwita ana babare na kubaritana na kubonia mantu yatika yethera ya bui liriana beto irura muture yo mwega yo Kristo na muture yo mwega yo kiunturire kieto nikenda batikeye ukashwe batura miturire tiagirite nonto into inkoromba aciari tumenyerene na beto na community yetu nyetu tumenyera ana beto. Reporter Meru TV kumala regembena Mbita Mukiri Nkonja. Boyega nuntu bari botienu akari na arantere cheche kariga na boy bethire to bakiromba kagita karaisi ya kweregero kuriunga nteri no Tharaka utigera kubariungira kinyabo akebarugore mirandi ya uthi na mbere mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no wena riboti ino kodingatera ndiongera mutongoria wa Nthiguru Rais William Ruto wa mwana munini wake Profesa Kithure Kindiki bakweregerwa kuruthaga gicigo munge kia Tharaka ncuma ya kiumia giki akari bebumiretie kuba gwata ugeni ina gikeno muno nontu Rais wa Nthiguru His Excellency William Samoei Ruto akaigwa kiriunga ukuntugo ya ncuma kiumia gito kwanjiria tio twingwa itugukaribisha rais guku itumwendete ituendete kinyare bwite wake na itukwenda maendeleo marutho okuta ba makurutha guntu kwako agakari baba bakioria ntongoriri kubangania ndiungeno botigera kagita kararaisi akayana kuriunga subcounty chionde agagicigo munge kia Tharaka akinyambere ya ndiungeno kinya gutigeri bakuriunga ntere mwanya kumanya mathina mara bagukurukira antu baba kurutha program iba make sure akuriunga subcounty chionde nonde subcounty cia Tharaka thina cia tofauti ariunga subcounty ya Tharaka North
na riunge ya Tharaka South na acoke riunge ya Chiakariga kenda kaumba kuona thina cia guntu guku ni ibauri antu babangi maoni tuge into bia tukwenda guku bia tukwenda turuthirwa raise tiomba kumana atere to baka bia tukwenda turuthirwa itwagire kwitwa mucemanio tukuga bira into bia antu batharaka bakwena batharaka nithi kenda kaya egwa akimenya mahitaji metu biromba antu baba kurutha shendu ya president bari cognize Chiakariga sub county yekirwe program ni kango na botomba kuriungirwa na antu baba onde twathurire na kura ari ogo MP itoko baromba na giteyo kinene kuma ruyu ibayo on ground baranerie na antu ba Chiakariga sub county baba orie maendeleo maragomba kuiga bakiendaga maraithirwa me mbere ndene sub county yetu baturia thini ritwinyagiria turi antu ba Chiakariga sub county na ikango tomba kuraithirwa ta sub county ringire ndene Tharaka constituency nuntu twinthe turingaga kura twi antu ba Tharaka constituency iboyaga muno nuntu bwa DCC kuya Chiakariga na itukumenya kigina kia sub county igiakinyire Chiakariga lakini katuraithirwe mobisi monde department chionde chia Chiakariga wigwe chire Chiakariga gu na facilities chionde chia mobisi monde mama kwendeka man department inu chionde to nenkero finance support ya sub county yetu wanakindike atumenyera turetere mantu maendeleo aturetere kampuni cia guthondeka into kana tuatwe na mbeca tanawe tutwikithakani muno maiga mamariaga batikumbika akaja China akona chungu nogo baka batujemea matukona mbia kagitani waku akari kuma sub county ya Chiakariga bugite kagitani akabatika ithora baikurukiro indionga ya Rais William Ruto tabura bakurukagirwa kagita kara kangi nikenda bomba kuona maendeleo baba kubanga bura akayanga batika mukuru kina ndege Chiakariga bura ukaleka kagita kakangi no akakari antu bakamatwa na mbasi bakira wakwako bakira wa marimanti bakira wa gatunga lakini irieno gutwika utiro mutongoria agakinya guko Wanthiguru twiromba kagita gaka nontu mheshimiwa William Ruto na ijebwega Tharaka na Tharaka nithi ni iria ciake na naruthire cimari nene sana atunenkera naibu wa rais twi muromba kagita gaka Chiakariga tigakurukirwe na yegwe thine Chiakariga neo sub county ira OSPD DCIO batari nkari kinyemwe niyo sub county ira aruti bagwira bathirikari bakuruta gwira bari nkona ya muti bagakarata kabartumitwe na kunenkerwa punishment kwa hivyo rais akikuja huku tunajua mambo itabadilika umagechiga mungeke Tharaka nkiripotera There FM ndito kambita ndagara waigona ibwega nacio nyamwira ci keneta mountain bongore ci nara mwitoni wa ndirimitino acienderete kuinambara kwikira uthaga bwega nabo wikuringana na uge bwabwe thire tugukinambara kwegwa bokiruta mwandiki wetu wa Ndeto Mwendo wa Laibuni nwe tubangirite ribotino nyuma ya kaita kaka ikumandia cia mbongo ciikoretwo ntirimiti mwithona jwa Mount Kenya riu John Kinoti norane murwamiri mucie jwa nyamu yole warua nyumo ii ciitite na mbere kubwithia boya mwithone yo as a country with proper forest and all that. So reversing this is one of the most exciting journey we want to take, and MBRCT is a generational project. These bongos as the first breeding population for us. So in this location is one of the best habitat for bongo, I guess, in East and Central Africa. And this is a place to be. This is where bongos used to be. And we've looked at history. The numbers of bongos in the world that were counted in 50 years ago, much of the population was in this region. It's obviously because of predation, and a little bit more of communities obviously harvested them without knowing. Hence the reason why the numbers went down. So we are actually in this project participating with the community and everybody else to reverse this story of extinction. na we akiaria Mike Watson nora ni abithaa munene wa rwangirwa nyumo cia kithaka rwa Lewa ariwa na kwirigira nyumo ii eta na mbere no ciarana na kuongeleka wore itari wita. Along with other partners here in Kenya,
and the Rare Species Foundation have been working on for the last 4 to 5 years, and a culmination of a really, really exciting project for us, a public-private community partnership which is centered around the reintroduction of these incredibly attractive, beautiful antelope. And we're hugely excited to have been part of it as Lewa. No problems, and the animals have been released into their new homes here on the northern slopes of Mount Kenya at about 9,000 foot, prime habitat for bongo. And we hope they settle in quickly and start to do what they do best, which is breed and produce more bongos, so that we can eventually, within the next few years, start to release animals onto the broader Mount Kenya ecosystem to re-establish a healthy population of mountain bongo here in Mount Kenya. Nkiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Bwega Mwende wa Raiboni nuntu bwa riboti inu na njira enkinyanire. Kuna riboti inu ya Mwende wa Raiboni kainambela kwegetu kinyimutheo maratu kubangirite, lakini bado nkona Daktari Moses Kimencho HSC wijekena munota Dr. Kaso babena arante chakabwabwabi bakiro maruma agantu baraithite Meru TV bena nchamba wetwa mbra bwega sana nuntu bwogu na ibwega nuntu wangugira daktari wetwa kinambere ko kiruta na kinyakurutira mugongo wa Tharaka kawithira bambetani family nazwa Kimathi muthi wabura kule utikathi kuraya nuntu njeri wa cheupe nethiritwe akana naye tena mubango wa rumuri rwa siasa nyuma ya kagita gate kuraya ni bwa kwatunga kwendera utugo bwega rara bwega.